Jezik je hranitelj naroda. Dokle god živi jezik, dokle ga ljubimo i poštujemo, njim govorimo i pišemo, dotle živi narod. Može se među sobom razumevati i umno sjedinjavati. Ne preliva se u drugi, ne propada. Ne tako davne 2012. godine osnovana je prosvjetna dopunska škola srpskog jezika za sve učenike srpskog porekla koji žele da nauče maternji jezik. Glavni osnivač bio je profesor Srđan Mijalković, koji je rukovodilac škole i danas. Osnivanju škole je značajno pomogla i Srpska pravoslavna crkva, eparhija Austrijsko-švajcarska, koja je obezbedila prostor za nastavu. Škola se deli na bazične razrede, koje pohađaju učenici od 7 do 15 godina i na malu pričonicu koja okuplja mališane od 3 do 6 godina. Od samog osnivanja formiran je mali hor prosvjete koji posebnu pažnju poklanja kreativnom i muzičkom obrazovanju. Tokom godina, zahvaljujući gospođi Veri Simić, pesma malog hora je postala neizostavni deo programa svih važnih manifestacija u Beču. Početak škole je bio skroman, sa 2 odeljenja pri bečkim hramovima u 3. i 2. okrugu. Ali mi u školi nismo učili decu samo srpskom jeziku. Učili smo ih srpskoj kulturi, veri, običajima, osjećaju pripadnosti. Budili smo svest o tome koliko je za odrastanje važno da dete zna odakle dolazi i kome pripada. Da zna ko je. Zato se godinama povećavao broj učenika, a nova odeljenja su otvarana. Širenju škole u Beču su doprinele nastavnice Aleksandra, Vesna i Suzana, koje su u poslednjih 7 godina s ogromnom ljubavlju i istinskom posvećenošću deci prenosile znanje. Bečki tim čine i nastavnice male pričionice, Bosiljka Ivana, Jovana i Jelena, koji đacima od malena usađuju prave vrednosti. Učestvovanje na Svetosavskoj akademiji, raznim priredbama, izleti i ekskurzije su samo neke od aktivnosti koje ove nastavnice sprovode. Zato je Srđan Mijalković na sve nastavnice neizmerno ponosan. Poslednjih godina uz pomoć gospodina Arnoa Gujona i Uprave za saradnju sa dijasporom napravili smo prosvjetinu mrežu srpskih dopunskih škola u Austriji sa preko 30 odeljenja i više od 1000 učenika. U organizaciji koordinatorke za škole u Gracu, Marije Đokić, otišli smo i na Svesrpski sabor u Beogradu. Ali tu nije kraj. Borba za status srpskog jezika u Austriji se nastavlja. Jer poreklo nije samo slovo na papiru. Poreklo je pripadanje, jezik jednog naroda, istorija i ljubav prema domovini. A domovina se brani lepotom i čašću i znanjem. Fruška Gora, Avala Tara, Zlatibor, Koponik, Sava planina, Šar planina. Bravo! Srpski veliki prosvetitelj. On je osnovao veliku školu u Beogradu. I u nju je išao Vuk Karadžić. Beograd, Niš, Kragujevac i Novi Sad. Nisam, ne možeš. Nemam i neću. Sava, Velika mora, Dunav.
Stefanović Karadžić. Svetom Savi, Vukan, Stefan i Rasko. Obrenovići i Karađorđević. Kakva muzika, kakva radost. Radost, care. Čovek mora da se smeje i da se raduje, da bi bio srećan. Koja šta, kakva sreća. Miši s puškom, mišni s puškom. 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 Koji sin je nasledio oca Stefana Nemanju? Da li je to bio najstariji sin ili možda srednji ili pak najmlađi? Ne znam. Aleksandre. Srednji sin je nasledio svoga oca, Stefan Prvovenčani. Bravo, Stefan Prvovenčani. A zašto je otac dao krunu, znači, srednjem sinu, a ne najstarijem? Zato što je najstariji samo teo da ratuje i da se svađa. Tako je. A srednji sin? Srednji sin je hteo to da reši sa diplomatijom i da pregovara o tome sa drugim zemljama. A ko će da mi objasni šta to znači prvovenčani? Stefanida. Prvokrunisan. Tako je. A šta još to znači? On je bio prvi srpski kralj. Zašto volite školu srpskog jezika? Zato što je učiteljica dobra. zato što se igra s nama. Zato što je interesantno da se nešto novo nauči. Zato učimo ćirilicu i srpski jezik. Kad se čita, onda možemo da učimo ćirilicu. Zato što učimo lepe stvari. Zato što učimo istoriju Srbije. Zato što možeš u opuštenoj atmosferi puno da naučiš. Zato što i učimo gramatiku. Da li ste vas dvojica najbolji drugari? Možda, da. Da. Da li možete da nam kažete šta smo to sve obišli u Sremskim Karlovcima? Štilja. Ti. Da. A bolje ti. Ti! Dobro. Gimnaziju, manastir i... Jednu crkvu. A ko je tu crkvu oslikao jedan naš poznati slikar? Ne znam, znam da je... Na P? A završava se na ić. Pajovanić. Bravo, Teodor. Kako se zove brdo iznad Karlovaca? Stražilo. I ko je tamo sahranjen? Branko Radičević. A ko je bio Branko Radičević? Pesnik. Bravo. Koja smo dva spomenika vidjeli u Novom Sadu? Lazar Kastic I? i Jovan Jovanović Zmaj. Tako je. Ura! Bravo! Koja smo tri manastira obišli na Fruškoj gori? Krušedol, Jazak i Velika Remeta. Bravo. Čije se mošti nalaze u manastiru Jazak na Fruškoj gori? Od cara Dušana, Njegovog sina? Uroša. Uroša i vladika Nikolaja Velimirovića i Anastasiju. Da. Tako je, hvala. Šta vam se najviše svidelo na ekskurziji? Pa meni se najviše svidjelo to kako su učiteljice super uradili njihov posao i slobodno vreme u hotelu bilo lepo i manastiri su isto bili svi lepi, baš je bilo super. A gradovi koje smo posjetili? Sve
sve bilo onako stariji stil, onako lep. I sad sam neko 5 puta lep, ali sve je bilo lepo. Možeš li da nam objasniš šta znači dvoglavi orao koji se nalazi na grbu? Zato što znači, Milane, ti si sad rekla, Milane, ja ću ja. Milane, ovaj dva i Mnogo mi se sviđa Banja Luka i generalno tvrđava u kojoj se sada trenutno nalazimo. Interesantno mi je i prelepo i definitivno je drugačije, na primjer, kao u Srbiji ili generalno u Beču. Baš se ovdje isto i družimo i sviđa nam se puno ovdje. Ovdje je mnogo lijepo, svi se družimo i uživamo. Dakle, pečet. Htjeli smo da se zahvalimo našim učiteljicama Aleksandri i Vesni što su nam napravili tako lijepu ekskurziju u Banja Luku i zato evo poklanjamo im svijeći i jedan mali znak pažnje za svako od njih sa slikom od nas u Banja Luci. I evo čokolatica. Hvala malo. Iznad mora krovova nek se bije zastava, jer je ljubav najveća, jer je ljubav najveća. Nek se bije zastava, jer je ljubav najveća. E pa moja draga dečice, recite vi meni, koja je najlepša boja na svetu? Šarena, a koja je najlepša zemlja na svetu za vas? Srbija? Ne, Grčka. Grčka. Srbija! Recite nam sada šta je to sloboda? Pa kao... Kada možeš da radiš šta hoćeš? Ili kad dođemo u Srbiju, da meni sloboda. Omiljeni učenik. Svi su nam omiljeni učenici. Pa sad ne može, mora jedan. Ne, imamo jedno posebno. Ovo je vreme praznika i njeznih velika kulja i čistih srca kao snijeg na ljubav, kada ljubav daješ bližnje svom. U ponoć kada zasnu svi, Mašite! Snimi!